Ngan atra beok be paliut dumpu je hinan. Nya atra be paliut. Ruleh hinan got hinan. Mai ke ka be paliut pulail. Lepas tajam mulai kalau nyo. Nya la tanyaan pui ku na. Tanyaan. Ruleh kena nyo nyan. Nyo yang masalah jina urun tuha ruleh hinan. Nya bacik cip online cip nu umu kala 80. Kan ta cok taruh la uruak ke dia. Relah nunggu nyan bak kedai kopi masa punya cikalan tiat cikalan bulan Rajab hanai depu bulan Syaban hanai depu bulan Ramadan hanai depu puja hanai depu cip dan lom anu ngaya ne bagaimana kah hana pokok ji mana bakah kena malum iya pungo ne ilap jadinya persoalan jino boh menyonyo hana dah mikir pagi dan pusah dayah pagi kada nyo mata kada le na put boh yang tengah jikarat ahli sunnahnya baik mumatli Wahabi ahli sunnah baik mumatli Syiah ahli sunnah baik mumatli itanya tidak 8 diserang hana silom yang non muslim je hanam ke depu-depu pi dunia milata Abraham Ahmadiyah kadian nyo tengah terang jipa beh nunggu temannya golom tau menyogekeun rimuang pukun kana di utun tapi nyo padumboh lemau kebunya nyo hana itu boleh ji ak di kebunya grop cancang nganu cancang nyan gusu anu mai tebit kan anu mama jabi lalu tanya aku lalu nyamnya ji tebit mandum nyan hao tanya jak ci jawab baru hana moh cok tilok li hana ho tanya lu makanya cukup raya persoalan ke depan han patih ne ujino 4 orang maghrib 4 orang yai pres bupati lom tau la lom bupati kajet menyok ayah yu hom thôi releh kau betul ikdih le dia ilong han lunju sebab penitia tengok han yu nang kuli dah katroh Walid katroh kan kajuk dia katroh tanya katroh pi kajut ya buka katroh ngo sebab nyan ngo nyokan kajut katroh juga deh ya jadi nyo nyam perlu ruang pegah ayah mau baik YouTube punya sampai malam dia ya jadi yang perlu ruang pegah nyo daya nyo jamun mari tengku menyo hanak tengok nyo karena pakan harus kutanyo tasmiki jadi ono manteng yang tuan sampaikan baik bengeh ni kelung bengeh ni kurang you sebab you apa ceramah lagi abang ku mulia di you nyampi bagah piyo dak boleh jadi kalau piyo teman bagi fikir kau nya hanaten halah ko piyo juga deh nyo dakwah aja tu hanya luar tu riba ajo tapi nyo hanak piyo jikeun kibat tamahlom amplop dudo beruitup man kageu hana tapuna ka kudupu ono mata ka kudu hau jo gilo maka udah betul lebih guru lu ala kemah dan Allah wa yakum ajmain akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.